Evşina Dilpola kul mupahinin hesini rahinana kickbox edike Mekke Zümrüt Açılı Nesali A Amediye. Herkes beni telefes. Tamam. Yek, do, se, çar. Mekke Zümrüt dayka duzarokane ucu 16 sal ya xevir ve bu verzişa kickboxera ra kadere. Ew la Amede bi salane jijinu merin bajera rahineriye dike wan feri xwe parastinê dike. من دست بکر نک حوالی من تنازع خوب منکر عطله توقعیت 5 کیلویی دیگه چهار چه بکی موان نشان ده ادر کتم من داری از جنه کی مالامه ده حف سبیه من هنه حف کی 23 سالیه حف کی 12 سالیه هر دو جی کرن هم ایش مال شیوا مال سبیه من مکتبا وانه از واند من بتینم از واند نیرم از علی کاریا درس واند کم دوی داشته ایش خود قدیم تیم سپورا خود که. Mekke Zümrüt çen roj beril bajarê Antalyayê di pêşbirka şampiyoneya kupayı ya cihani ya kickboxê da hem pileya duyeminiye hem jî pileya sêyeminiye bi dest xist û bi du madalyayan vegeriya Amedê. ده حولاوی من هنه جوان ناوی من بچوک او گرچکوی نخواش بو هر دو گرچکوی سکنین من گرچک آخو دا سروی عملیات ایجاد من دی ساحت لورا دوام کرد چاقی کریم باش بچم شامپیونیندی کاتگوریه مهنه از veteranlara da 55 kiloya da derketim ser tatamiye Ser tatamiye da dı branşe mehevun, uan branşa da sketimi. Az yeki da bum diyemin, edine da jibum seyemin. Rahinerê werzîşvana jihadî jî bi serbilindî û bi kêfxweşî behsa serkeftina wê dike. Di werzişê de cudahiya jin û mêran nîne. Jina ku bixwaze dikare vê werzişê bike. Weke ku hûn jî dibînin mamosteya me Mekke Zümrüt hem antrenör e û werzişvan e jî. Wê weke duyemîn û sêyemîna cîhanê serkeftin bi dest xist. Vê serkeftinê jî me li kulîba werzişê ya Ehmed Yazer ya Amedê bi xebateke bi dîsîplîn bi dest xist. Şagirtên Mekke Zümrütê piranî keçûjinên bajêrin. Ji bo em karibin biparêzin em hatin vir. Mamosteya me wek jinik gelek serkeftina bi dest dixe û mîdaliya stend. û bû duyemîna cîhanê û ew li vir me perwerde dike. Mamosteya me Mekkiye me gelek baş perwerde dike û bi rastî jî teknîkên pir baş nîşanî me dide. Hêvî dikim em jî weke wê di demeke nêz de bikaribin madalyayan bistînin. Li Amedê di çend salên dawî de ye eleqeya jinan ji bo werzişên xweparastinê roj bi roj zêdetir dibe. Abdulselim Akinci Rûdal, Amed.